Iqembu le-Orlando Pirates ke okungumpetha bebhethwe i-Premiership kwisizini lena siphuma kuyona isizini ke ka-2025 no-2026. AmaBuccaneers aloku ke ayaqhubeka ke ngokuthi bayilungiselele ke isizini ke elandelayo, balungiselela yona ukuze ke mayiqamba ke iqala ke isizini ke elandelayo ke AmaBuccaneers kube ke sewa-ready ngoba ke mawubheka kwisizini ke lesiphuma kuyona ke Orlando Pirates ke idlale kahle AmaBuccaneers njengoba ke agcine awina ke yona ke indebe ke ye-Betway Premiership. Kanti ke esiziphethe ke namhlanje ze-Orlando Pirates ezokuthi ke ezikamagebhula ke sayene ke umdlali ovela laphana ke kuStellenbosch, umthetheleli Mthiyane. Lo mdlali ke uneminyaka ke engu-25 kuwona ke unyaka lona ke ka-2026. Kanti ke uMthiyane ke phambilini ke uke wadlala ke nakwiqembu ke iMilford njengoba ke manje ke bese kadlala ke kwiStellenbosch FC. Lo mdlali ke uzojoyina AmaBuccaneers ngesizini ke lena ke esongena kuyona. Ke mawukhumbula kahle ke Orlando Pirates ke kule season esingena kuyona izodlala ke imidlalo ke ye-CAF Champions League. Ngakho ke ngiyacabanga ukuthi AmaBuccaneers ke vele kubaluleke kakhulu ukuthi ke i-team yabo bayakhe ke bayiqinise ukuze ke bakwazi ukuthi mabayodlala ke imidlalo ke ye-CAF Champions League bazodlala ke nemidlalo futhi ke ye-Betway Premiership, bakwazi ukuthi ke babe ke nabadlali ke abanele abazokwazi ukuthi ke bakhompithe ke ngabo. Kanti ke umdlali ke ozophambana naye umthetheleli Mthiyane ke okubukeka ukuthi ke kule deal ke lena ke i-swap deal ngoba ke umthetheleli Mthiyane eza kwi-Orlando Pirates, kanti ke uThabiso Libitso yena ke uzoya ngale ke kwi-Stellenbosch FC lapho ke ayojoyina khona ke umqeqeshi ke uGavin Hunt ke ngoba uyena ke ongale kwi-Stellenbosch FC. Sizobona ke ukuthi ngabe ke mhlambe yena ke umthetheleli Mthiyane uzokwazi na ukuthi akwazi ukuthi ke ayilwele ke indawo yakhe ngoba ke mawubheka iqembu le-Orlando Pirates esiswini bakhona ke abadlali ke abakwazi ukuthi ke izinto zenzeke. Kuyobiza ukuthi yena ke uMthiyane ke akwazi ukuthi ke naye ayilwele ke indawo yakhe, akwazi ukuthi ke alwele ke indawo yakhe nabadlali ke abafana njengabo Talent Mbatha, abo Nemtajela, njengoba ke bese sishilo ukuthi ke AmaBuccaneers ke arelease umdlali ke uSipho Mbule, naye ke beka-strugglisha kakhulu angakwazi ukuthi ke athole ke indawo ke kwezamagebhula. Kodwa ke sizobona ukuthi ke uMthiyane yena ngoba ngiyathemba ukuthi ke i-Orlando Pirates njengoba ke ithatha isinqumo sokuthi ke balethe yena ke uMthiyane, khona ke into abayibonile bona abazi ukuthi ke mhlambe ke uzofika yenze khona lana ke kwi-Orlando Pirates. So manje singakusho nje ukuthi umthetheleli Mthiyane ke uzogqoka ijezi ke le-Orlando Pirates ke kule season songena kuyona, kanti ke uThabiso Libitso yena ke uzogijima ngale ke kwi-Stellenbosch FC. Naso ke okusamele ukuthi ke balungise into eziningi kule season ke